US President Donald Trump และ China President Xi Jinping อันตอนนักเตอันนี้ขัดนักอาคันใจเป็นตุกดาในใจที่มีขาไปเฟียงเต็นกำวันทรัมป์ตอนหลายนินที่เฮียไอตรงดึงกันเสียนิหินฮีไม่ทันอะไรลีที่เอาไปขัดนักอันนี้ขัดนักค่ะอันแบบนั่นตอนนักค่ะใจด่าในใจเป็นตุกดาในหลักนักกันตัวที่มีปอลขากันจบหลายจนFriday เฮียไอตรงชันดิ่งกันเสียแล้วนินที่นักมั้งอันนี้นักก็เห็นอันใจดิ่งมีเฮmaritime security ที่มีติมโบลำหูจนรุลิจงกัลนักกองหิมนักกองเก่าขาและ AI ฟิล์มเทียมนักกองขาอันนี้นักก็เห็นอีใจดิ่งมีเสและอันนี้แค่นักก็เห็นใจฐานใจที่มีขากันเจ้าไล่มาเตชุดตุเตนะเห็นบันรบนะกระดูมีเสตัวเฟียงเตนชิมโคกุบันจวมไล่ประคัดนักก็ชน China นี่เห็น warning เปียกนักเบียชิมมาซะจะ warning เปียกนักจู่จะได้สิ่งที่เสียชนไต้หวันกงเสียไต้หวันกงเห็นUS สินะ China นี่ชิมมีจู่ first red line ลดออกชาบักเรามีรัลรินเปียกนักริกเฮียริคำกันที่ไรจู่ไม่เห็นChina president นี่เห็นอัมซาบิกาชิมมีเสียไต้หวันกงกาวเห็นชาเตอินรัลริงเตอินกันตอลเรลละวะจุน China และ US กรลักเห็นช่วยปะนักฝอยนักจนอีดาวนักเตียงมั้ง conflict ที่มีอีดาวนักเตียงมันค่ะชัวเขามีสิที่ค่ะ China president นี่คันชิมรวงจู China เห็นone China policy ที่มีอะไรจู one China policy จนไต้หวันเห็นใจติกมันindependent ram ma te in te mi ram ti khat am hu balo Taiwan to China ram chunga aitel mi city kha China ni chun aro apeng amu peng cho one China policy ti mi tanga khan fiang te in an lang tar mi se cho zeruanga da China in USA Taiwan kong rarin ape kan ti sia son alon chemi thong ni le kulanga December tha a khan Taiwan le US karlaka khan mo siam nam US ne siam nam tampi US dollar and billion hlai khatmen Taiwan sina zor ding khan natlak nak an ngai chon natlak nak an ngai ri lo na in an chai ding mi adong nak big atu China ha na ton kho nuwa hin President Trump ni hin min athut lai ti ro mi billion hlai li man siam nam kha US ne Taiwan sina zor dingin chu an chai chu ma mi asina final sign up mu khan tu ri lo hi US le China an ton ding asironga hin ma billion hlai li man siam nam chok ding kha US ne hin adok nak big fe tar nak min athut ri lo mi si chu patni chu chu cha chon China ni hin US ne Taiwan si siam nam azor mi pol he adu baklo athin ahung tak tak chu cha chun China ni Taiwan kong hin US se ralrin apek mi se first red line hi nalot bak sia chon nang ma le kai ma kar laka kan pe tlai nakha a thalai lo a har sia chon ral dau nak mo tiang man kha achwa komisi ti kha China ni kan ral rin apek nak si chuti sia chon chural rin pek na kong pe tlai in US ne zaitin da ale hi kong he pe tlai in hen Trump ne tamachim lem lo zete bidanga khan mu Trump chim bidanga khan akal tak asina in US ram leng which is Secretary of State Marco Rubio ne achim mi cho Taiwan kong kawa chun US he kan zum ning kan tlai tleng kha ai thlang ballo te ma hlan te peng khan asikau te chu cha chun China ni Taiwan hi ramin lak na tip silaw na lak na daw asia chun khachu athalo ta tak mi pal na tu asalai ti kha ma korobio ni dang teu te khan ale mo President Trump na let lo ma korobio na ale arwang cho Taiwan cho ram leng US ram leng policy hai pe tlai mi si cha khan ma cha khan aram le won chi ni khan ali nak se chon hi kong he kana fian lo sho la khan kompal te ban chap chi ka du mi cho Taiwan kong kaw hin mo
Taiwan he zai ruanga da US ni atu bantukan ki akil ven peng kan ti sia chon the Taiwan Relation Act ti mi hi chu thong kha zakwa le somsri le pakua an dak to mi the Taiwan Relation Act ti mi hi US le Thailand kar laka ipe tla ina vai kise phunglam kharak se chu phunglam ning a chon US ni hin Taiwan ni ama te in iven kho na khading cha khriam nam herningin abop lai azot lai ti mi kha fekte in chu the Taiwan Relation Act ti mi thong kha skola somsri pon dak sarmi achun chu phunglam ning chun atu tiang US ni Taiwan khe adiar kam e abop tang mi kha city mi te jong kha ban from chin ha ka du mi che chu khat na ka ate mate kha an chai mi sila an chim rel mi se chun apan hi na ka chon of thoi kan chim lai trade and economic cooperation atu ichole thalna kongkawa atu nak tha deule chak deule kaw deu in rian 20 dinga khan tim tu nak la thatlak nak an ngai mo jai ban tok tiang da chu kong he chun thatlak nak so ngai ti chu an ban lang tan lo na khan trade and economic cooperation khan tha deule tam tling deu in kaw deu ngen deu rian 20 dinga khan thatlak nak an ngai ti mi kha kan hu kho se chulong silo in board of trade ti mi hi China le US kar lake chorhe thalna kong ipe tla inaka tol rail tu tuan vola tu hi khokhang tu dinga hen board of trade ti mi he shar ding jong kha natlak na kan ngai ti mi kha kho se chon ram ni China se US ni se anlung atlin mi pakhat chu Strait of Hormuz ti mi tu Iran a phi mi jinan phot nak ti lampi he on dinga khan US he China he an karam ni te in an lung atlin mi se chuti sia chon China chu Iran ne ai bau chen mi a foi cha anol angai mi a si cha hi nu pin laya hin China ni hin Iran hi ba Strait of Hormuz ti mi kha on dingin achim te lai US second bro aning kan thak na ka bantuk city kha China ni Iran kha a fiel te lai achim te lai Iran ne angai la mongai lo ti chu ama lai diaram hun kha aswe ngai asunan US le China kar la ka chun Strait of Hormuz kha on dingin natlak na kan ngai ti mi kha i kan fiang ten hu kho se chun China ni alunga tin mi pakhat bak chu US oil US in a chuak mi zinan case oil hati ban tu pol hemu China ne hin tampi chok dinga alunga tling phone chu thil thangai ngai pakhat se China jong ni hin Iran long te ki her mi jinan ke seti ban tu pol mu Iran sin long te chok kha China cha jong thil rit asina kha umve chu cha chun China Iran sin long silo en US a chuak mi to jinan ke stam pi he China jong ni khan a chok wedding khan alung atlinak se afonang China ni Iran atu kes le jinan kong ka Iran ai bau chen na kha zor tar adu tinak se cho chlong silo en US thil chuak thil ri tam pi te thil ri tam pi kha China ne chok US jong ne China ki lau thau pol kan tila chu lau thau pol ne an lau chung chuak mi pe heti ban to kom fachang la thil dang jong khamu US ni khan tam pi khan chok ding kha kamaram hi an lung atlin mi si ti kha ka zona hen ban thom na ka du mi se chu ani khat nak ni ana chai mi le an na atlak mi se chu nu an ton nu bia ro nak an ngai nuwa chon the great hall khan the great hall of the people ti mi hall ngan pi akhan te ki press conference kha tu anak kha si chu a chon by US president ni khan China president kha official te in thong hi le kulrok tu ko me September nikul le nilia hin US tlong wedding in official te in somna atwa chu China lai ni khan an lungtling motling lo an ha ta matla lo ti kha je phan le nak som ri lo na in an ha ta thaulai te zoom cho se la President Donald Trump ni hin China president hi afak ngai khoi tu alian ngen pakhat na se midang ni chun an social dak jong tampim ko lai na ke ma ni kan hu ni nga chun khoi tu ngen mi thong te pakhat na se ti kha chim chun China president jong ni US le China hi
ai dau ding ai ral ka ding kan silo e kan ni hi zai po a mai ton te in adir khomi kan semu ral kap lai zonga economic lai zonga phim thiam nak lai zong a te hin mai ton te in adir khomi kan si te ka hen kan iral sia chun valai pi a him lo chu cha chun nang le kai he ju as le China he ai ral ding silo in lungrol te in rian atun ti ding kan si ti kha anaton na ka khan an chimmi chun Josram leng wan chi macro biozong ni khante a chimmi chu China le USA airal ka big mi jong kan sa airal chat big mi jong kan se ti arwang chu ok nak la ya communist le federal democracy chu ban le valai ban tok chu mo ok nak lai zonga airal ka big mi kan se asena in rian 20 ding kan se kanaral ka te kana dau sia chun ke kana rem lo sia chun vlai chung pum pi arok ding se chu cha chun ke rian tu kan 20 lai ti mi kha an chim chu ani khat na ke an chai mi kha atoi fian nak te in kan van rop min ha kha se an ma lai Friday ka ma US le chun tu jana hante anin hi na khana tong than lai chu chu atu ko chim chang ban to khan AI phim thiam nak khong le maritime security team mi reli chung kal nak le reli chung him na kong kaw kha betak te in an chai than lai chun hu a chon jot president la hoile pol kha US a hang kiam ding khan se le ma te chu toy te in banin from tan ha ka du mi se nan di lak chung kalom update kan to than ten halai